Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wun, mga kumaray, tangdanan na tayo ti amok ani Mrs. Go. Kinasarita nak idinapanak naglabay di balayda. Ay, kasta ka day. Kasladyak ka ba ulan nga aramidan? Pagkwartaan maray. Agsangit lang mo't yaramidan tayo iday. Kasta, manungay arabi ti panagsangsangit tayo no bilang. Mangrugi tayo kano inton rabi ay. Aging ga iti last night. Ay, kasta? Ay, kasla agkad-kad matirik na. Ay na mga maray. Mayak day to nga aramidin tayo. Intayo la agsangit kat adanton TF tayaw. Anya TF. Talent fay. Talent ka day ti panagsangit. Tako namat nga intayo la agsangit kat adan TF tayo. Imbag kumaano agkanta tayo. Taiso, makuna at talent fay. Ang agsangit mo't nga rin ti aramidan tayo. Ay kat talent mo't laday taa. Aguray kayo. Inaramid tayo ididay tuyan. Apay, di yu malagay. Aday di tayo napantayo nagsangitan. Kat adabayad tayo. Ha? Ay wag! Malagip kaw! Inaramid tayo idinday tawi. Anya atawon day chayon? 2011 samot. Ay, siguro Ta nabayag mo tenday jay. Jak malagip no anya atawan. Nga malagip kaon nga inaramid tayo idinday tawi. Wen anya, malagip ka nga agpaisaw. Katlakay iday day di dinungdong awan tayo. Iso amapan tayo malun. Naglakang aramidin day ta. Agsangit onlay adan kwarta tayo. Sa bagay imbag lang nga adda pakitsenda tayo. Ay, sige mayatak iti day ta. Sige. Intayo nga rod agsangay, marituyang. Sayang ti talent pay. Ngamnaskan nga agin sayo kayo adwa. Ngamain, ang mga nunakadkadlaw nga agin sa sangit kayon tulaang. Di da tayo bayadan. Anya? Ay, naskan ka di pa'y ti insayaw? Tapno kas lapud-pudnaw. Naimbag kanya ka, takayang-kaya. Iso nga agin sayo kayo adwa. Nakman gumatang iti kapay. Ha? Anya di mang mga gaw? Nay, di ta ka di balay ni nanak wanang. Ay, adag sa sangay. Apay, natay ka din ni nanak wanang. Ay, inak ipakam mo kinantibanang. Ni Kwaraw, di masabat ka. Hoy, Kwaraw! Pangagdardaras ka? Natayan ni nanak wanang. Ha? Sige, tata. Tayo nakipakamo kada ante ka ng gail. Ay, taas si kasuan tayong tibangkay na. Natayan ni Marie Kwanang. Wanang gail. Agdagdudong awi di balay ni nanak wanang. Sangsangitan dan tibangkay na. Anya? Ayan ni anti ngay. Tapno mamuan na kumamay. Jak amo tinapanan na. Rimwar itay. Anyang ay taramidan tayo ang gail. Ala, intay ni Jebalay da kagawad ko nang. Asikaswon tayo, tibangkay na. Kunaklaki din no pudnutin ako na ni Kwaraw nga pimusayan ni Marie Kwanang. Ay, una yun ni Kwaraw. Kasta ti kunana ito'y nasabat ka. Iso nagdardarasa ngay may. Ay, nagalasan. Ay, sos. Ag dinamag to daytan, anatay kan marikwanang. Ay, bayan nyo tag dinamag. Awan parikot iti dayta. Saan ka nga agungay, Maray? Saan? Unay ka nga minantar aramidan niya. Mainsayo ay ti panagsangay. Malakit din. Ituloy yu ti agin sayo mga kumaray. Ituloy yaw ti agdungaw.
Aw, makita mga kail. Agsasangit na dita balay ni nanakwanang. No kasta, pudno anatayan ni Marikwanang. Kanya nga iti impatay na, takilahat mo't na ito anapasama, waraw. Ang mga nun na atake, ang kail. Awan mo't amok asakit na iti puso. Ang mga nun na bangungot Wano, ada nga tanang ramuskan ko na, kat ginudas da. Di na pala ka intulok. Tapno saan da ko maaginudas. Ha? Alaki din. Intan, di ta balay na. Ay, kunaklaki din no puno api musay ni kagawad ko nang. Ay, agin insayo kayo lagay ang mga agsangit. Ay, naikan kwarog. Inamom kumapay ano pudno ti ada iti panunot mo. Sakbay nga impadamag mo anatayan ni Marikwanang. Ay, naimbag ta jak nagayab iti funeral service. Sorry nanakwanang. Nagakadagaws. Iso ati maraya ko ni Balay da angkala nang ipadamag. Okay lang. Awan parikot dita. Ay, mabitlaan. Apay ngamin nga gin-insayo kayong wagsakit. Apay, mainsayo ay aday ta? Wen, aginsayo kami Bareng nayunan danto ti talent female. Talent pa Kasano day ta? Nala, pumanaw kayo kitdain. Ta ituloy me ti aginsayo. Intan ang kail. Ay, kakaiba naman yan. Bakit? Talent ba ang agsangit? Ay, oo inteng. Kaya umalis na kayo. Ala, Marikwanang, ituloy tan. Payapin mo sa nagsakit ti kaunggak iti ipupusay mo. Yay. Kakaiba talaga. Inakon, inteng. Amangad numatektekan da Marikwanang kan marituyang amang ururay kanyak. Apay ngagkatawa ka. Ta inulit na tinagkatawa. Makakatawa ak lang. Anya ngay mo day tagar arami din yaw. Para sangit itinatay. Ay kat man dakas aya. Saan mo't kitday? Apay, manungay titang danyo dita. Ay, saan kon nga ibaga? Ala, innakaw. Ala nga ron, inkalata. Good luck, iti panagsangit mo. Ay, kunak nunang rikap kan, Marikwanang. Mangrikep akun taadakan. Malamang rikap kan Marikwanang taintayon taon. Mayat ti kawas tayo Agpapada, apuraw. Wen, tapuraw kano ti ibado tayo. Naimbag nga rin tadabistidak apuraw. Ay uray siyak, naimbag tadabistidak apuraw. Katsyak, nabayagan da iti abistidak, adyak pa'y maisusuot. Kaslatay singin na babakot. Triplets ko naman. Ay, wag, taagpapada tayo iti kolor ti bestida. Ala, mangpara kayon iti tricycle apagluganan tayo. Tamang rike pakmatawd. Ay, kitaan nyo ti bangkay. Kasla naragsak apimusay. Takasla nakaisam. Pimusay kano iti kinabaketnan. Ay, datayula atalo ti adda dito'y ayan ti lungaw. Akasla, pudno akabagyan datayo tinamatayan. Ala, mangrugi tayo kanon nga agsangit mga kumaray. Sige Sige mala umuna ka marituyang, ta sumaruno kami. Sige, tamadamdam apay, umaduntun ti tao. Nasken kano makita da, anak kaladladingit da ito nga ipupusay ti lula da Mrs. Go.
Ala nga ruden, Maray. Umunakan nga agsangit, ta sumaruno kami. Sige nga ron. Ay, lula, Chinita, aya. Tapayapay mo, ka. Ay, nakasanga pagtangkan ka nga mawan mabalin. Aday tangarot tinaikandangkan ka. Ay, lula, Chinita, aya. Nakaubing ka pailang si Mina ito'y abiyag. Adi paila nagiti kurakot nga opisyal iti gobyerno ti mo na. Hoy, Marituyang, anya ti idugtog aumaw. Malaki din, ituloy iti ang sangit. Ay, Lola Chinitaya! Nakaladlading iting kay papanaw. Adi paila nagiti kurakot iti amin nga ahensya ti gobyerno ti mo na. Hoy, Marituyang, tila idugtog aumaw. Ituloy mo kiti ti ang sangit, maribanang. Ay, Lola Chinitaya! Agladladingit dagiting kapinanawan a pamilya. Kinabang ng moting kaimpamana kadagiti nang ipatagkan ka a pamilya. Ngayon ka man bimingayan, iti basit at TF. Hoy, Maray, anya at TF asasawam. Ay mabisto tayo ano kasta. TF kung kunamatay. Ay na, aldaw gaya man. Ay, Ay, karing kagaya may tuyang. ay itimplaan nakman iti kapay. Bumangon ka ditan, tamangantan. Makaturturog akpay lang. Napuyat ak nga may na nagsangsangit ijay lamayan. Ala, bumangon ka kidain, tamanganay. Mun, kalpasan na inak makichinda, tadamot tay talent fight. Oh, mangantan, inteng. Naimas ti si daan ta ita. Paksew agalunggong. Imbag man taad da gatang mo iti galunggong. When jay talent fake. Jay talent film ang nagsangsangit. Wen, iso nga ita, adda si daan ta. Kat intun rabi ing kami manan agsangit. Ta intun agawid kami, addan to manan talent female. Mayat una, ing kay tumanan agsangit. Mayat dayta at talent nyo. Nay, mangmangan kamad gayam na nakwana. Ay, wen, kwarog. No di ka pa inangan, ay ka makipangan kan kanyak Ado mo day ta si daag. Ay, ayaw na. Nagadungag pa isaw. Naimbaglahangan ata, limabas itay agsapa ni Igmay. Nga agisor-sor-sor iti lamas. Iso gimatang akon Imbag tila ako na tapriskaw. Iso day ta impaksiw kaw. Babasit alamais. Wan, inggatang kon atay tangdan ko nagsangsangit iti rabi Ha? Ay, kuha na. Sorry Ngamin, nagwaras matin dito'y barangay tayo ti damag anatay kakanaon. Bay amlat ta. Ayos lang. Ay sige kid day. Manganta kwarog. O saram day ta may sa plato dita. Ay, una na. Sige man nga raw. Makipanganak man. Asidag tayo ni tipo ni Rari nga pagsangitan niya. Ay wen, kwarog. Isardeng mo iti mismo abatok ti punerarya. Aw, antay ta. Nakadanon tayo. Agyaman nak. Umay na kamin tusukunan inton alas 2 ti parbangon Unantay. Sana balay. Tanayunan minto ti ited miken kakastangdan mo. Ariglada, wantay. At datayo manindik tayo itap no agsangit maribanang. Wen, Mare.
Orayin talaang ni Marituyang, ta inayaban ni Mrs. Go. Nalabit nga itid nandiay bayad tayo ita nga agsangit. May mayat ti kasta. I-advance nan. Tano malpas ti oras tayo dito, ay kaagawid tayo na dagaws. Ay katun Naimbaglakid din ta kinasaritam di kwarog amang sukun to kadatayaw. imbag nga rod ta nalagip ko. Tano saan? Mga numarigatan tayon tumanen ang makalugan no agawid tayo. Ay, win nga rod. Aday ta ni Marituyang. Nay, nakaisam. Win nga rod. Nalabit, ninayunan ni Mrs. Go ti talent fee tayaw. Ay, Lula Chinita, aya. Ato'y kami manan ngaglid-liday itiing kay papanaw, aya. Sapay la kumatay tipan na kay tabon muntaw kat saan da nga agapa. Gapo iti pinanawam asa ni kwa. Ay, Lula Chinita, agiyaman kabay tanda talent mi nga income pakita ita. Ipanagsagay apanagin ko na. Maray, napay ngay akas tati ibagbagam. Sanda mo laang nga ikan-kan ka ibagbagak ito'y maray. Tama kumikumda nga ag-istorya. Malakitin, ituloy mo di ang sangit. Ay, Lula Chinita, aya. Sapay la kumata itiing ka isisina. Kat ang turong ka iti para isuama ko na. Ay, Lula Chinita, ang ladladingit ti tunggal may sa itiing ka isisina. Marituyang, awan ka di pa'y amom apag-performan tayaw. Ha? Wen nga agpaiso, Maray. Adda ko mamanan talent fee tayo. Bareng ano addan tumanen agayab kada tayo ngagsangay. Na, anya ngay ti katawaan niya. Ay, Malagip ko nga rod ni Kapitan. Kakaibang talent. Kano ti talent tayaw? ay na, Marikwanang. Agpadatagayam iti na panunod. Oo naman, talagang kakaiba ang talent natin. Datayo jay makuna crying ladies. Ayos ti kastoy. Saan adakas day ta trabaho? Kat isumat. Iso abarang addan tumanan. Wen mga maray, bareng lang. Naimimbag daytan. Ngam tay in ka makikakaaroba dita ang makisarsarita iti agmalmalan. Correct, Marikwanang. Nay, adamo tiks kaw ay mabiit lang takitaag. Nay, ni Mrs. Go. Tuyang addamang tangdan kada kayo nga agsangit. Mangrugi kayo bigat tirabii. Ha? Ha? Ay na! Addamanin pagsangitan tayaw! Ayos! Wine, ayos no kasta. Ay, wag. Di tay pagkadkadanda ita. Ala, nanabanang, nanatoyang kan nanakwanang. Husto ti kunayo, naimimbag daytan, ngam tay ingkay makisarsarita iti agmalmalam iti kaaruba nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mara, kitaem da kita chismusaw. Kitaem. Ayan daya, Maray. Ago umong damanen di tatersina ni Marikwanang. Ay, wen. Nagaduda matan. Di dala mabaeng, inaldaw nga dada dita. Wen taijay kat nga rutistan bayan da. Ay, asino man nga tanti pag-iistoryaan da. Kompormiditan Amo maray, kagurgurak dagita at chismosa. Na no agsao ka, Maray. Kaslasaan ka achismusa ide. Kat sikapay ide ti presidente da. Idi dayta, maray. Na, anya nga ide. Kunamot no nagbayag day di apanawon. Kat idilaang mat napalabas a bulan. Kuno namin pinsano na nagbalbaliwak. Apay, di mo madlaw dayta. Imikata kong iti organisasyon dagiti chismusa dito'y barangay tayaw. Ay, wan. Umay kayo latagis tambay dito Tersina. Welcome kayo dito. Ay, ngamnas ka na gumatang kayo itilakaw. Oh, nangagyo kakadwa. Ay, mayat gayam dito itersina ni kagawad ko anang. Dito yan ti pagsasabatan tayo. Naladawak sa matain. Apay, kwarog. Anya ti umay mo aramiden dito. Kumayak mo makichismisa. Kagrupo mimiten ani kwarong kagawad. Aya, Inal daw tayo nga rudin nga agsasabat dito itersina ni kagawad ko anang. Wan kwarong. Ay, way. wan, ngamnay, kastay ko na wan, gumatang kayo itilakaw. Umutak nga rudin na kagawad. Awan ka no ti utang. Apay nga awan. Ay, gumatang ko nak, saan nga utang? Saan tayo nga umutang takababain kin ni kagawad ko anang? Sa bagay matkid niya. Nyala, rogyan yun ti agchismays. Tamadamdama, gumatang kayon itilakaw. Enteng, apay adi mo mapanbagaan dagita babae di tatersena ni kagawad kuanan. Taapay abaga ak ida. Apay, di mo amo aya, agchichismis da. Anya ko maita. Tila istoryaan da iti padada a tao. Kahit Ay na, pangrogyan ti apa da ita. Adun tumanan ti mapan agreklamo ija barangay hall. bayam lang ka di. Na, ay, kagura ida ni Marituyang. Kagura na. Kino numero 1 at chismosa ni Marituyang. Saan ka no itan? Nagbalbaliw ka nun. Oho, patpatchip. Kunkuna na lang Ay, basta, inteng. Ingka bagaan dagiti at chismusa. Imbis ko maatulungan da dagiti asawa da. Ang adda dakit di ijay amakichischismes. Isumit ti pa kaibusan ti oras da. Nay, sumungad ni Kapitan. Nakita na kayon sa dito'y Tersina. Ay, adda siguro nagreklamo kan kuana. Na? Awan mat aramidan mi adakas. Ayan na ngay kay spokesperson tayo. Dak di taoy. Ay, yung kasabtanan ni Kapitan, takasaritam. Sige, mapan ko kasarita. Angkal, papanam. Ay, kasaritak man dagito babae dito itersina ni kagawad kuanhan. Grupo dagiti chismusa day tanggal. Kay wen, amok Katsak tinapili da nga spokesperson. Sika. Ay unay kamaten ko raw. Nagado pa kisalyam. Day tapay met grupo ti chismosa. Mayat ti gandat day ta grupo may angkal. Sapay ti motibuyo ko mangperdi iti pada tao. Ay siya nangkal. Awan ti kasta gandat may. Jakat nga danto mo na aga-apa. Kayon umay agreklamo iti barangay hall. Awan angkal. Ipasiguradok day ta.
Pimanawan dagiti chismosa dito'y tersena, maray. Nagawid daan na sa pamaray, ta mapanda ilutuan ati pamilyada. Mama, ti kamag. Mapandakit di agiwaras iti chismis taisaw. Adda ka kumamaray. Nagmayat dagiti nagtutungtungan da sika. Nakaayayat adenggan. Maayatan ka di tapir dyan da ti padadaaw. Ay nay, awan mo't ti ka sa nagsasaritaan da. Kalubam ida, ta customer mo gayam ida. Ay wan, maray. Podno day ta. Customer ko ida. Kano nagaduda, iso nga ado mo tinalakwak. Amin da kagimatang da. Makitam day ta. Konak, alibre day titirsinak, apagsasabatan da. Kita manday ta. Injayam pay gayaman day titirsinam kadakwada. Apay, kaguram? Talaga kagurak ida. Taamok aday talamang perdi ti amudang aramidan. Amok takas taak mo't iday. Sabali da iti agrupo, maray. Nasaya at da. Ay, mapanak man kit di agreklamo kin ni Kapitan. Agreklamo ka adagaws? Sakbay apirjanda. Mapan ko idan ireklamaw. Di da kanto pa inis istorya. Adan to Siyak taw tikang runaan nga istoryaan dagijay. Uray putang. Inteng, ayan na jay walis ko ditoy. Ay, jak mo Agkaraidak ko maditi paraangan ang awan meten ti walis. Ay, jak imbulbulsa. Uray jay daspan, awan may. Awan kanyak. Apay, abirukom dagita paglinlinis mo. Ay, Kunak man no mapangkagpasada ko raw. Wen nga agpaiso, kan igam mo mat dagita sapsapulak awalis kan daspan. Apay, kasapula man tay. Ay, itay pa'y laaberbiro kag tamapanak ko maagkaraed. Buludak pa'y laangan tay. Itaman pa nga agigam ka iti walis kandaspan. Apay, anyat naknakan mo ko raw. Gimagat ka? Iso dahito tinagnunuman mi iti grupo may. Tumulong kami nga aglinis dito'y barangay. Grupo yung anya. Grupo nga dagiti chismosa dito'y kabildatan. Adan grupo yaw. Kan karaman kakadakwada. Unan tay, kaya't mo ti sumalay. Ay saan? Anya kumamot ngay dahi ta grupo. Anya ti makunam, inteng. Apay anak ka uli magkamutan. Ay, ti makunak. Bayan tayo ida. Anya abay-bayan. Ikan tayo iti gundaway da. Panagnagandaan na saya at ti grupo da. Mapahan ako naglinis. Ala, say-sayatan nyo, kwaraw. Sige, aglinis kayo. Tainton malpas kayo nga aglinis. Umay kayo adagos gumatang itilakaw. Un kagawang. Nakaisam ka pa'y maray. Pro-chismis kan samad tayo. Anya approaches miss asasawum mo. Gagayim mun samad idan. Saan mo't, maray? Ado nga men, ti malakwak no addada. Diyan lapat siya. Ay na, kano mapanak manin agatang itilako kaun. Ha? No kasta. Awanan mautang ka. Tanya manin ti utang mo na ya. Bugong lang, may. Ayawan, naibos. Kunakon ka at nga umay ka manin umutangan. Ay, agri-react maray. No dinak pautangan. Iparikap ko to'y tersinam. Naa, si kaman pa iti kasta. Saan ka pautangan, agriri ka na kasta? Pautangam to, pa'y dagiti chismo sa babae. Siyak to laki din, ako marim ti saan. Sanda nga umut-utang, maray. Baybayadan da amin dagiti umay da alalaan dito tersinak. Aus! Diyan mamatay. Pangalaan da ngay mo't iti kwartada. Kaday tamo lamang perper di iti padada at tao tar aramidan da. Ay, dakes, timang tagibasit iti pada na tao, maray. Ay, maray. Talaga ka di adi nakpautangan.
Adapay gundaway mo ngagbabaw. Ay, uray pa yan niya ti aramidam kan ibagbagam. Saan ka pautangan? Ha! Aglawi dakman laangan! Ba! Na, Tuyag, saan kan samot ang nakautang? Saan nga road? Si kaman laangan ti mapan umutang. Ay, nagkapoy kalaki din a dumiskarte. Ay, wun nga road. Nakapuyak sa akin ni Marikwanang. Ay, aguray ka man tasyak ti mapan. Maminsan lang asaw kahit pautangan na ko na dagos Mala, ingka nga rodan. Tapno agluto ak iti sidaag. Kanya mo tararamide mo parang. Siya ka ditikat katawaam, tataba daw. Kasanaw, nakaigam ka iti walis, kendaspan, nga walwalis dito ihigit ti kalsada. Saan lang mo ta siya ka? Kita man dagiti kakadwak. Dagitin samot chismusa na kita. Katuwang. Ay, agannad ka kwaraw. Ang mga numaakaran ka iti kinachismusa da. Expert at chismusa na kita. No kaya't mau, sumali ka matan iti grupo may. Kanya, grupo yaw. Grupo, dagiti chismusa, kinchismusaw. Ay, pakpakawan. Lukluk-wak lang, ti bagbagak. Ay, inaki di umutangan iti bugo. Sayang lang ti oras ko king ka. No makisali ka kada kami, saan kan nga umutang, tada livelihood may. Oh, ya, mamati. Adaya magkasta. Awan to matibilib mo kada kamay. Ikan kan iti paggatang mo iti bugoaw. Tagsubli ka, tagpamimber ka, tatabadaw. Mayat na ito yung grupo may. At daw, ibugo ngay magbagat. Naa. Talaga napigsa ka kin ni Marikwanang nga. Binatang ko da ita. Ada kwartam? Inikanak ni Kwaraw. Mala, gluto ka. Tamapanak man na dyan dagiti chismusa. Anya nga iti aramidam dita. Di mo kunaan ang makichismis ka matang. Makimembro akong kadakwada. Anya! Ay saan? Di mo aramidam dita, badang! Aray! Parinteng! Ay, nakita ka. Lumabasak lang tapapanak di ta barangay hall. Nakita mo niya tararamidag paray. Nakaigam kamit iti walis kendaspan. Ay, anyat kahit asawan day tangay. Ito yung amin abanda ti sakop ko alinisan paray. Na, kano aglilinis mo idakwaraw kung dagiti da dumababaay. Huwag paray, kagrupok ida. Anya, ay, may sakamatin at chismuso. Nah, ay, padasag ka paray. Mayat ko naman kami ni Kwaraw. Aya, ay kay masursuro mo nga rodan at chismis. Ay, kit umay kamutin na paray. Sumurot kan kada kamay. Ha? Ay, siya ka kapitan? Sumali di ta grupo yo? Ay, pakpakawan mo ta. Padasam kami na paray. Adaw ti benefits na. Nagpakada kaamapan ijay barangay hall. Hanggang sabalin samot ti inaramid mo, inteng. Ay, nakitam gayam. Napankakit di nakiwalwalis kadakwarog kan paribadong. Ay, kitimulo nga kadagiti kamimbroak at chismuso kan chismusa Naa, membro kamutan iti dayta a grupo? Mayat ti panggap da. Kita, imbis nga agchichismis da, tumutulong da nga aglinis-linis dito barangay tayo. Ken, amam, doan niya pa iti mayat na pagsayaatan da. Agtitinulong da banang. Aya, irekreklamon to pa'y ida ni Marituyang. Tadadadaulan da kano ti padada a tao. Ay, sus, padasam nga minti makimimber. Na, taawisan nakpay. Jak kayat, intay. Maray, nadamag mo ka din. Nga agmimiting dagiti membro ti chismosa, kan chismoso diti barangay tayaw. Wun nga rod ka numaray. Mapanibadong kukag. Ay, mapanmutaan. Kano ison sa kano ti presidente dan? Natungpal mga rodan at inabayagan nga arapaap na nga agbali na presidentay. Ay, isumat ti konak. Kat, apay ang nakasukat ka mo, Maray. Nakalipstick ka pa'y. Mapankansamot manen agni ng iti kasar. Kat padasag mo't ati mapan makimitay. Nukasta.
Naawis na ka ni Badong Mau. Jay livelihood ti kayat ko, Maray. Ay, kasta aya. Daytoy pa iti pagmayatan dayto a grupo, Maray. Dagiti nasasaya at abanag ti ichismis da. Saan adagiti makadadaol. Ay, kat, nasaya at ngarud ano kasta. Ay, nanatoyang. Basta makatulong mayat. Ngam no pagdaksan ti itdan na, nasken aliklikan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Reb. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Partakan mo't ati ang pataray ko araw. Nakabunbuntog mo't lao na yan. Dahito yan ti kapartakan na taray na tatabadaw. Ay, dyan ko man nagluglugan. Unay kiti babawi ko na ya. Apay ay nga apura ka makaaway. Barbaro nga ron tayo chinilas ka. Kagatgatan ko naman. Kay, dahito tirasam nga apura ka. Ay, wala. Ipasikat ka kanya Uncle Mau. Ha? Iso nga ibabana kanya barangay hall. Darasay, tanda pa ichay. Nay. Hape si Mardang. Ha? Ay, sangat nga main. San nakabaalan ti sumangat to'y tricycle ka? Ay, unay mo daytan ko araw. Nagmalasay. No kaya't mo ti makadano ni di barangay Huladagaws. Agiduron ka. Anya, siyak pa alalakayan ti pagidurunam. Kahit pagluganan tangarod ngay. Ay, sa pa isang atan. Ay, napirdi man ay ti aldaw kan. Sakto agluglugan ay napulos dito tricycle mo, kwaraw. Karag-karag lang aruday. Aglatlati may. San kan nga gungay tatabadaw? Naitulod ka matan dito'y barangay hall. Ay, jak kayatin na makita na ita tricycle mo. Iso nga ipanaw mo, dito isang wanan. Nay, Unay mutain. apay aya, pare Badong. Ay, nasaya at may kamaray. Hmm. Kasano mga may? Umay kulaan ko may pasikat, dahil baro at sinilas ka. Ang nagidurunak pa, iti karag-karag at tricycle. Ay, unay kalakit din. Aya, pare Badong. Saan ka kadiunay nga agong unget? Talumaad ka. Ay, unay kamutin, Maray. Ay, Aw, panawan kayo na. Na, ay kat umunag ka pare Badong. Taumay mo ipakita kan ni Enteng, day ta ipaspasikat mo at tsinelas mo. ay, uwan Maray. Nangina da ito at sinilas kay. Anay ko pare, bada-bada ka mati saka kun. Taksakit mo ta. Ipasikat ko nga rin ito sinilas ko, pare. Ay, amok abaro da ita. Hindi mo masapol apadakan at fit ko. Di mo mo lang amin damagin at nusag mamano ti pananggatan ko, pare. Wait a minute Agpampanunutak nga ron iti damagak. Nangina da ito'y, pare. Amam naman aw. Nangina ko nang marudit. 2,000, pare. Toki, pinaginambitan. Chinilas only. Ay, kito na. At nga minlandok na ijaw na, pare. Ay, nanginalata ore adalandok na. Ken lalat nga men, pare. Nanginalata. Amon, pare. Siyak lang, ti adakastoy at sinilas na dito'y barangay hall. Sino mga men nga ti makabail agumatang, iti kastat kangina at chinilas dito'y kabildatan. Iso nga ron nga pasikat ko, pare. Di mo badda-badda ka at tisakak. Ipasikat ko nga ron. Ay, uston. Na, Namin abinadda kam tisakak. Masobram ti agpasikat paray. Agawid kan, tagur-uray ni Marituyang.
Anya nga taaya nga oras nga agawid ni Badong ko. Apay, napanan na aya. Napan ijay ilay. Mapan gumatang itinaimas asidaun may. Aya, isumat lagay, amasan ka nga imutang iti sardinas. Karni mo lata, amaray. Ay, nasayat mo't ano kasta? Maray, ninsamot badong mo dayjay magmagna. Ayuwag, isungag paisaw. Agawid samot tan. Day, agturungan iti balayaw. Na, apay nga awan mo't igum na nakasupot a ginatang na karnay. Huwag nga rod, maray. Ima-ima mo't. Na, nangibulsaan na ngay nga tadya ginatang na karnay. Awan siguro ginatang na. Mabalin ayamot nga ibulsa na. Mala, agawid man laangan maray, tainak damagang. Naaguray ka. Apay ngay dita chinilas mo, maray. Ay una yawn. Na, apay ayamaray. Abot mo't day tamukod dan. Sapay duwa nga rod mo at chinilas ti about. Tila madlaw mo mo. Na, adan sapay galot na nga alambre di maysa. Awan nga rod may gatang. Kasano ngay numagna ka? Ay kumagnaaklat mapanak man laangan. Unay katibaakan aya, tanauyaw. Ay, saan ka nga uyawon, maray? Ibagbagakla ang tipudnaw. Ayan tay karni aginatang ma. Nay, hadayamot imbaga ka gumatang ak iti karnay. Naa, kunak man numapan ka gumatang iti karni asidaan ta, iso anagudong ka. Napanak imatang iti chinilas kaw. Kitam, tuyang. Naglagda chinilas na itaw. Inggatangan na kumamutan na. Eksakto lang di kwartak. Apay, di mo makita tay chinilas ko aya nga abot timukod nan. Imbagking ka, tabakit kan. Anya? Saan mo nakasapulan ni Tibaro at chinilas? Kin may sana, nagpuskol na itadapan ti sakam. Uray san kan nga chinilas, mayatlat ta. Day tanto pa'y chinilas mo tilutwak asidaon. Ay san ka nga kamkamalito yan? Ha? Day tatisan mo nga raramidan. Balbalagan ka. Katumanaol ni Brownie Inkulong ko tatila papapanan naman. Mumit adi na kaya ti maikulkulong na ita nga aso. Bayam ijay, maumak ngami na mapanmang birbirok kadagiti kaaruba. Ay, kaibulos. Na katno agpukaw, siyak manen ti ibaon mo mapanmang birok. Ada ni Kwarog maibaon. Ay na, agpaspasada, saan na masangaw? Sakton ti mapan nagbirok. Ay, siguraduam day tainteng, tamasadutak mapanmang birok kunak manan. Uwin, ingka kaibulosin ta kaasimit. Maray, anya ti makunam. Makunak itay. Day ti chinilas ko Isumot lagayam atayak ka atayak di ta sangwanan ti tersinak. Ta ipakpakitam day ta chinilas mau. Mas daawak man ken kamaray. Ididaan ti chinilas ko, permay ti pananguyaw mo. Itatabarbaro, di mo pa'y padayawan mo. Kahjak nga rod nadlaw. Ay na, nangina day to a chinilas maray. Oh? Ginatang nebadung ka. Talaga gayam adungdungwen na ka ni badong mo niya. Ay, permiya maray. For the first time, anak at chinilas ka iti baraw at chinilas. Ay na, kastoy gayam tirik na maray. Nubaro ti chinilas mo. Anya tirik na aya. Kasla balasang ti panagriknak sika. Yay. Kasla sweet 16 na. Aya. Ay, kat padasak man mo nga raud. Takayat mo mati makarik na a sweet 16. Apay, dakaos. Kayat kumat nga umubeng tiriknak. Maray, nimot ka ba dung day ta sumuhungad? Saka-saka maut. Ay sos, nakariing mo gaya mag... Aday tan. Hoy, tuyan! Di chinilas ka! Ay, wan! Umayak ka! Ay, chinilas mo't gayam ni badung mo day ta ibaspasikat mo.
Umay kamanganan ba daw? Nasayat may, nakaluto kan. Agasam day ta sakripisyo kan ka. Ilotuan kay ti kanam. Angam sika, buludak lang data chinilas mo, nagadwa sa aum. Ay, nangina day jay. Sana bulbulo day. Mala, idasaran na ka ni tikanek. Tamapan ko pa siya rin dagiti ko kumpare kada duma. Di da pa'y nakita kay tibaruan ng ina at chinilas ka. Tu. Brownie! Ay, kunak tumat ngamin kan ka, adi mo palubusan. Ang ipapilit mo mat. Ita, awanan di asom. Danag mo aya. Agsublin tulat ta. Napanla nagaram. Ay, di nak ibaon-baon ang mapanmang birok. Tadyak kayat timapan. Unay ka din aya. Kahit aso tamo da jay. Ay, uray kidda-kiddayan nakakasta. Ha, talaga amasadutak amang birok ije asom. Ay, sige. Uray siya kung ti aginaw. Uray anya pa'y tibagbagam. Kada kat kwartak dito ipitakak. Baru da ito yan aya. Nene. Ada nga agpay sukwartam 1,000. 2,000. Sagsasanga ribo nga agpaiso. 3,000. Ay, manungay ti itangdan mo, no mapan kubiro kan di asom. Ayan, nandi kwarag. Ay, kwarag! Ay, isaan mo nga ayaban. Siya konti mapan. Kunam di mo kaya? Kayat ko nga rudan. Inakbiro ka na ni Brown eh. Ay, sayang mo't day tasag sa sangaribo. Ay, sige. Biro kak ni Brown eh. Basta bayadan na. Mare, nasiputam ka di alimbabas di Twitter senam jay aso mi ani Brown eh. Wan maray, nakita ka limabas dito tersinak. Ay, nagturungan na. Birbiro kakay. Nagpaabagatan ba? Ay, nagturong nga ro di ta basketbolan. Kat amumatan, no asino ti asidag ti balay na di ta basketbolan. Damari tuyang, kan pari ba daw? Kat di ta tinagturungan di aso yaw. Ay, inakman nga ro damagan kadakwada. Ay, masapol amayawid ko ni Brown ay. Ay na, bay amlat ta ka di nga agawid, nga is-isaw maray. Saan mo na masapol a birukan? Umay kakidi tag chismis ta. Ay, sayang taytangdan ko, maray. Okay, mangal daw tayo ka din. Saan pa? Saan pa nakaluto ni Antay? Kunak man no mangantay ang. Aglut-luto ka din ni Antay. Napan na binirok nga ron ni Brown eh. Tangdanak, sagsasangaribo pa'y ko naman. Apay nga di nakinayaban ng kail. Siya kumatinapan ng biraw. Ni Antim nga ron. Mapan ko biro kay. Numabiro ka, siya titangda nama. Agin no na kami namang biraw. Eh basta kwarta, nagalisto kayo ko ni Antim at talaga. Tuyeng! Tuyeng! Awan kanyak di chinilas mo. Apay, Ay, mapukpukaw mo tan may sa chinilas ka. nangiduli na maya. Imbatik lang di tagdan itay. Sapay di may salaang matinapukaw. Duakuman na. Ay, biro kam tuyang. Biro kam. Pakpakawan ti mang berbero. Ay, biro kam mo na. Oray agungot ka. Oray pa'y agsangit ka. Diyak kayat abirukay. Ay, sino ngayon tinangalan di chinilas ka? Sapay mapanak ko man. Marituyang, pari badong. Nakita yung kadidya aso mi ani Brown eh. Awan mo't nakit-kita mi nga asaw maray. Ay, di chinilas ka. Apay, mapukpukaw jay aso yaw. Ay, win nga rod. Saan manon anagawid? Uray ni badong kumaray. Mapukpukaw jay may sa atinilas na. Iso akasta na. Aya, ay kat intayon agbirok iti mapukpukaw. Ay, pang biro ka kung ngay di chinilas ka. Tu. Brownay! Tu. Brownay! Ay. Brownay! Ayan mau! Ha? Agbirbirok ka mat, kwarog. Ay, unantay.
Sayang tay kwarta nga itid ni Uncle Kao. Ay, duwatan nga agbirok. Tano mabirokan ta, pagbingayan tan ajay kwarta. Anya ti makunam. Mayat day tantay. Sige, duhata namang biraw. Di ta ka abanda, tadi tuyak met abanda. Unantay. Na, si Mangpet kamutin brown ay. Adamot inyawid mo chinilas. Nangalam iti dayta brown ay. Paray! Na, apay akas lamadandanagan ka. Mapukpukaw di chinilas ko, akagat-katang ko, paray. Diyan nangina. Ay, isunsama dayta inyawid ni brown ay. Ay, kasaritan mo na dayta ason, paray. Na. Taibatan na dayta chinilas ka. Ay, brown ay. Eh. Ibatab dayta at chinilas. Kabarbaro dayta. Brown ay. Ay, saan namot ngay batan paray? Ay, ibagaman nangina, paray. Ay, bunan niya. Ay, ibatam dayta, brownie. Sangagasot dayta. Anya sa nga gasot, paray. Ha? Ribo dayta. Ribo. Nangigmaw. Ayawanin ti pasikat ko at chinilas ko, kwaraw. Nginat-ngat jay asaw ni Uncle Mau. Hey, sayang. Makipagladingit tataba daw. Anya, makipagladingit ka. Sa anak maan na matayan. Kaday ta chinilas mo Kaslawan mo't namnaman na mausar mo pa'y. Ay, sapay nagngina da ito at chinilas ka. Hawanay, di may pasikat ka. Ay, tatabadong. Nginginaan ta chinelas mo. Idinto tanina na toyang kat abot. Anya nga ita, saanan ang mausar tanginalngal ti aso. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Reb. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga agsasaruno nga adda agreklamo anatakawan iti mula ken dingwen Enteng. Ay, dinakdisturbon ta dakit kita iti cellphone ka. Na, imandarmanan tay saan ko akayat nga ugalim Enteng. Apay man. Uray saan mo akayat ti ugalik, no? Kayat naklakit day. Ayos latta kanyak. Oh. Ay, rumwar adi na oras ti balunat no kastoy laeng ti kasasaok. Iton kuan ipalapal ko ije Amerika ti balunat na. Na, anya ti idaydaya mudom mo, Enteng. Ay, kwa indak ije barangay hall. Bag ije tawan ti agbalunat. Anya a barangay hall kat Domingo ita. Ha! Ag-duty ka kaday, uray Domingo. At danaga po itay dito, Kapitan. Mapanda kanuburasan ti bunga ti sili ngem awan kanumutan. Sili. Ay, kinan siguro ti bilid bunga ti sili. Ni Kapitan Mert, silay, bill paper kanaw. Ay, asino nga tinapan ng buras? No, saan nga isuda nga akin mula? Oh. Saan da nga mo? Tarabi ka no ti pan nakaburas na, Kapitan. Katanya nga ron itati kayat dagiti akin kuko ama pasamak. Masapol ang mga ramid tayo iti addang, tapno maduktalan no asino ti agtaktakaw kadagiti apet, ken manok ti kabaranggayan. Ada manan pakakumikuman tayo no kasta. Ay karumbang laeng kastamat nga rod ti pagrebengan tayaw. Maturog ka nilang ti ubrahin nyo, paray. Apay no maturog kami.
Saan mo ako kwa ti oras may, nay? Saan ko ako kuha ti oras mo? Ngam laglagi pa maabwis may, ti pagtataudan ti honorarium yo pare. Wano, kayat mo ka day, asukatan ka akas kapitan. Na, apay mabalin basta sukatan nak, nay. Ano kasta lang taramid mo, aday ta cellphone mo tin into na rem. Ah. Kumandidato akon. Masigurado, adidakan kayat, dagiti tattao. Oh! Pag kuna adida kayat, Ay, ado ti agreklamaw. Tad ado aday ta cellphone mo, tin into na rem pare. na, Awan pa na sayat, amar aramida mag. Nagpaiso timbaga ni tata ba itong angkay? ah, Kasanaon, wag kandidato a kapitan ka, tabakan na ka. ay saan mabalin ang masukatan ti kapitan dito'y kabilgatan? Siyak ti aglaylayon, kapitan. No kayat mo asikat ti aglaylayon na kapitan. Aramidem nga ron ti pagrebengam, inteng. Ah. Kayat mo kaday, ani pari badong ti sumukat. Ay jak ipalubos nga abakan nak na di apari badong. Iso nga agbaliw kan. Di ka man nagbaybay Ay, unay, tapno siyak ti aglayon a kapitan. Ay, promise, gagata ka. May ko ireklamo ti panagpukaw ti bulog akalding may pare. Kaano po ka paray? Idi rabi ay. Sapay dakkel da di akalding may. Di kag danat ta ipabirok ko kadagiti tano da ta akal dahin. Ay, alaman nga rod pare. Adda atap ko ani kumag tinangala pare. Pa nga isulti atapom anangala. Idi nga min limabas. Kitain na ti kalding may amang mangan. Iso nga, isod ti atapay. Ay di kayo agpadpadlaw kadagiti kakadwam atanod ta mapan kayo man agpaliiw iji balay ni kumag. Apay ngagpaliw kami dyan, Kyle. Kitain nyo no ada nakapagod anang isit bulog akalding. Apay ko matinang isit abulog akaldeng. Mapukpukaw nga ron ti kalding di pare badaw. Ay masapul nga agaliptak tayo amang birok iti asinuman nga agtatakaw. Sige, tayo bagak kadagiti kakadwa katanaw. Tamapan kami agwanawan iti balay ni kumag ang Kyle. Papanan nyo kaday kwaraw, kadwam mo dagiti padam atanaw. Mapan kami iti balay ni kumag, nana. Kami agpaliw ijay. No adda ijay ti kaldingyaw. Ay umayak man mag. Tapno makita. Siyempre, kalding ka. Mabigbig ko Hintayo nga ruday, no kunayo nga kumuyog kayaw. Wen, tasayang tibulog akalding maikwaraw. Hintayaw, tapno sanda pa nga ipanaw, no adda ijay balay da ti kaldingyaw. Ha! Agbayad iti nangina da di akumag numaduktalan nga iso tinangala iti kalding ka. Mamulta pa tapno sanan nga agtakaw. Inteng, saan mo matakadwa ita ni Kwarog? Napanan na. Napanda iji balay ni kumag. Na, apay ang napanda ija balay na. At apanda nga ron nga iso tinangala iti kalding abulog. Nangisit ka no. Napan ka di ijay balay da. Iso nga atapanda nga iso tinangala. Kuna ni pare badaw nga idilim mabas, kita-kita na kano ti kalding. Gapo ka day, takita-kitaan na. Iso nga atapandan. Imbaga kasanda nga agpadlaw no mapandag paliew. Tapno maduktalan da no adda ijay ti kalding. Kwaraw, dandangi tayong di tabalay da kumag. Maangot yu ka diti maangot ko Dalakit di mapupura na kaldeng. Darasin tayo kakadwa. Ay, jay lakit di kalding mi day jay apupuran da. Anya nga ti aramidam, no madanon tayo ti kalding mo ijay. Ay pabayadak itinangina ti kaldaing tapno agnakam. Darasin tayo nga raw. Maangot pa aging ga dito iti mapupura na kalday. Ay, sinalbag da jay akumag. Kuna kunkat nga iso tinangalay ti kalding may. Masarakan nga tadakwarog ti kaldeng ni Marituyang. Ay, panagkunakot saan, Mare. Saan mo't nga agtatakaw ni Kumag? Apay ako na ni Marituyang, kita-kitaan ka no ni kumag ti kaldeng idilimabas. Kita-kitaan na laeng mat. Di na mo't ingguyod ti tali ti kaldeng. Kasla ko na ni Marituyang, nga awan ti atidog at tali ti kaldeng.
Jay la kano ababa atali iti tenged ti kaldeng ti adda. No kasta, bulos nga rod jay kaldeng. Kasta matiko na ni Marituyang, Maray. Kunakon kat nga inalam ti kalding may, isuday ta pupuran niyaw. Nay, apay nga ibaga makalding mo ti pupuran mi akalding nana. Mamulta ka, kan bayadam ti pinuuram akalding may. Kasano ko makalding yu ti kalding mi ngay? Nangisit ti kalding may, isuday ta. Ngimisi tata napura nain. Puraw da ito akalding itay. Idi napura nain. Ngimisi ta na. Ay kalding mi kuna lang arudan. Bayadam ti kalding, kan mamulta ka. Apay ko mabayadak ti kalding ko ngay. Agbibigbig kakit di ay ti kalding. Nana, umadayuta man pa'y basayt at da ibagak. Na, apay nga umadayuta ngay. Ibagam ano anya ti ibagam? Tumpalan nak no di mo kaya ti maibabain. Sige man laengan. Ala, inta di taaban ka. Darasin. Itata medyo adayutan. Anya ti ibagam kwaraw. Di mat ko na mabulog ti kalding yaw. Ay uwan, apay. Kita mati pupuran da. San mo tabulaw? Kabayan mait. Babae akaldeng. Ha? Ay kita agman. Ay, kababain tayo ngay may. Kabayan ti kaldeng. Pudno ti kunana. Ako kwada ti kaldeng. Ay kumag, kamay. Pasensyakan baraw. Mamati kan asan mo akalding ti pupuran mi nana? Ay uwan. Nakita ni Kwarog akabayan ti pupuran niyaw. Idinto takalakyan ti mapukpukaw akalding may. Kunak ngamin kan ka. Asaan nak ngagtatakaw iti kaldeng? Ay dispensarem baraw. Nailuyusak iti pungtut kaw. Tamapukpukaw ngamin ti kalding may. Ala, sapay la ko mata saan yun nga ulitan ti basta agbigbig iti saan yu ako kuha nana. Ay wen baraw. Malaing kamay. Kat ulitak ti agkid daw iti dispensar. Di makadanon kami jay. At pupuran da kaldeng kagawad. Anya, pinuuran dan ti kalding da Marituyang kunam. Saan? Sa bali akaldeng. Hindi damaw. Ipapabayad ni Nana Tuyang. Angam ko na ni Kumag. Akalding na ti pupuran da. Napuran ka din ti dot ti kaldeng, iti makadanon kayaw. Yung kagawad. Nangisit ng ti kaldeng. Iso ako na ni Nana Tuyang nga iso ti kalding na. Kasano nga rod ang naamuan nyo asaan ati kalding ni Marituyang, no napuoran ang nakunayaw. Bulaog ti mapukpukaw akalding ni Nana Tuyang. Idikitan mi ti mapupura na kaldeng. Kabayan may. No saan mo anadlaw akabayan ti kaldeng, kasanoon. Siya pa'y pilit ni Nana Tuyang apabayadan itinangin at ti kalding na. Multang na kanupay ni Kumag. Dagayam jay kaldeng. Simurot iti kabayan na kaldeng ti karuba. Sinalbag day ta kaldeng, mangibabaing. Apay amang ibabay na kunam. Kasanaw, kaidi makadanon kami ijay balay da kumag. Madama nga da pupuuran da kaldeng. Imbagak amultaek ta tinakaw na ti kalding ta. Kita niya tinapasamak. Nadlaw ni Kwarog akabayan ti pinuuran da saan ket abulog. Imbag ta di nakapinagsasawan ni Kumag. Nabaina na nga raw, idi imbaga na ngagbibigbiga. Ay imbagtasan nga indarom ni Kumag ni Marituyang. Idi kilat anapan ijay balay ni Kumag. Sana ibaga ako kwa na ti pupuuran da kaldeng. Ay, tibain ko siguro no siyak ti kasjay. Ibagam ako kwam ti kukwa ti sabale. Un nga ron. Ngam ti imbaga da mapukpukaw mula ni Sintaw. Kat sa nga ili akaruba na kanumot tinang buras. Dayjay ti bagbagaan nyo. Adinan ulitan ti agburas iti di na kukwa. Ay imbagak iti kabagyan tinagtakaw nga umay dito'y barangay hall. Ay, nanginapay mo't nga ron ti bunga ti sili apapang abinuras na.
Inmay ka din dyan nagtakaw iti sili dito'y barangay hall. Saan pa'y mo't, Kapitan? Adda nang ibaga apimanaw kanon dito'y kabildatan. Ay, pimanaw ka din tapno maliklikan na ti panakausig na. Ay, nalabid akasta. Anya pa'y ngay, no di kasta talaga, Kapitan. Ay, naglukon. Di na ko na akanayon makaliklik day ta iti panakausig na. Wen inton sumangpet, masapol ang mapaayaban matlaang dito'y barangay hall. Ay, una. Masapol ang maparmak amin dagitang agtatakaw dito'y barangay tayaw. Jack ipalubos. Inkaman ije balay tinang buras iti silay. Wen kam no talaga nga awanan ije balay na. Unang kay, magpahanak kita lang. Pangurak ka din iti batuta. Ay saan na? Saan na sayat adang ram ti asino man nakabasahol. Ay sus, masapol nga idalan iti husto proseso. Ay, kunak batuta akong. Taad-dagat nga rod na itid batuta mi atanaw. Ay. Saan aga po da batuta yung kat pang-uran nyo latan ti nakabasahol. Sige, inakaroda ng kail. No adda iti tao. Uluda kung dito iti agtatakaw. Basta diyo dangdangran Ibagam lang umay dito yung barangay hul. Anya nga iti kunakano jay tao, anadanon di kwarog ijay balay ti agtatakaw iti silay. Adda kadugay am nga ilid Iso nagtakaw. Ay, kat ayan itadayta asa nga ilid Di na amuan na kayat tayo asumaklang dito yung barangay hall. Kat pimanawan. Masapul asaanin nga umay dayta a tao dito barangay tayo. No agtakaw mo't tigagara nagayam. Talaga aday tati ibagak. Masapul nga adda sa nga ilid Di da ipalubos ang mapan agtakaw iti mula ti akin mula. Masapul ang mabagaan amin abo marangay. Ano adda sa nga ilid nga agtakaw. Agsungbat mo ti akin sa nga ili. Tapno mailis iti barangay tayo kadagita kakasta aklasit tattao. Kasta ti aramidak. Kasmay sa kapitan. Salwadak ti seguridad ti kabaranggayak. Good job, Kapitan! Kasta no nasaya at ti panagserbim, kay kayat na ka ti umili. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika kan iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Red. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, umayak man makikapay. Ay katuan maray, dai talagayam. At damot kit di kapi mi ijay balay, ang kasla umaak an nilabadong ti kanayon akad-kadwak ngagkapkapay. Nay, apay ngay. Kano kunada naragsak tirik na, no ti kasangsangom amangan, wano agkapkape katidungdungwam nga asawa. No ididamaw, mabalin siguro akasta. Kawan mo maray, mala, irwar mo ki ding ti kapim, kasta mo ti tinapay. Ha? Wen maray, ket pilyam jay kaimasan at tinapay, jay adda palaman na Napanamanay. Di talaang tirsina ni Marikwanang. Kita niya kay tiginat-gatang mau. Awan. Kanya, kasano nga awan? Napana la nakikapikin ni Marikwanang. Anya. Wen, ay na. Kurang mo ti asukar jay kapina.
Napan ka lang aro din nakikapi, aguyaw ka pa ilang may. Sana bali at apod naman. Ay natuyang, di ka man nagkasta-kasta. Gaputa makikap-kapi ka lang. Marikwanang, gumatangak man iti may sa akilot asukar. Nay, kunak man yung iwasam itan tinasamait, Maray. Wen, Maray. Ngam para ka ni Marituyang daytoy. Ha, para ka ni Marituyang kunam, taapay. Kasanumo nga main. Tunggal mapan aggapi ija balay. Ibaga na ako rang kano ti asukar ti kapime. Ah, kasta. Wen, Maray. Iso agumatangak malangan iti brown sugar. Tainton mapan ija balay. I-display iti sangwanan na. Kasta gayam. Naimbag taawan imbagbaga na idiin may nagkapi dito'y balay. Mabain siguro ken ka, Mare. Ngem inton agbaybayag, ay sigurado, addan taw ti maibagana. Uray pupuutem to'y imbagak, Mare. Ay maumuma ako ni ti aramid ni Marituyang. Apay aya, Kasano kat inaldaw mo ten nga umay makikapkapay? baybay am kadilatan. Matapauma. Apay nga minta saan nga agluto mo't ije balay da? Ay, jak amu Ada siguro kapeda. Ang kayat na lang nga umay makipatpatang. Ay, imbes ko maabanding tamot nga gasawat i agsango nga agkapay. Nadadailan na, kaputa damo ni Marituyang apasalsali. Oho. Baybay amon, inteng. Anusan talatan ni Marituyang tunggal umay makikape. Tinapatag, saan asika timapan makikapkape? Rumwarak ba daw? Apay ka di manay. Mapanak man ijay balay ni Kwarog. Na, anya timapan mo alahin ni Jay. Mapan ko man kitaan no anya timakan ijay balay na. Manghibabaing gamit tuyang. Anyan to ti kuna indangay. Awan apulos ti makanta dito'y balay. Si kalaang matag pampanunot iti kasta. Una am tumangamain. Ay na, di ka talaga agpanpanunot. Kahit us-usar nga rod ti panunot kaw. Iso nga rod nga adda karuba. Tapno adda pakikarubaan. Ay, yak ang muking katuyang. Talaga adi mo amaw ti mabagaan. Kamu ka malangan iti biyag mo. Kwarog, umayak man. Nay, itaman pa'y ngay may kananatuyang. Wen, ta umayak man makikapi dito'y balay ma. Ay, katuan Ay na, agyaman na Kwarog. Dakas na. Mga no kaya't yung pa'y timangan. Ang damot masida di ta kusina. Ay katwan na, kaya't kulaunay Kwarog. Makamu kayo matan nga gawin ti kanan nyo dita. Mapan ko pa'y ngamin tarimaanan ti tricycle kaw. Agkapi ka, Marituyang. Nagkapuam ka, day. Ijay man balay ni Kwarog maray. Nay, itaman pa'y anapan ka ijay. Ada ka dinapan mo dinamag. Awan, napana la nakikapi ijay. Kasta aya. Wen maray, kat adu magayam ti abastuna. Sigurado day ta atag may samot iji balay na. Wen nga rod maray. Kaut, nangan ka nga rod ijay. Mga anak ko mga rod, ay nadismayak. Nayapay ngay. Kasano, kaslasaan mo't anainawan anaimbag dagiti plato na. Nakalanglangsay. Anya! Wen maray, kat idi kita agjay tasa na. Ay na, natipitipingan. Iso adya ko nagkapi Kasta? Wen maray. Talaga siguro kasta Tawang mo asawa na taga-inaw. Wen siguro Iso makikapiak man nga ron, maray. Ay, ariklado, maray. Basta sika. Gaputa amok lang nga iso timay sa agagaram ditaw. Nimot Marituyang gayam di kapampanaw na. Wen maray, in may manin nakikapay.
Ay, anyan ni Marituyang. Sursuron nan samot amin ang akaaruba na. Wen nga rod maray, kano nagkapugayam iji balay ni Kwarawg. Itay bigat? Ay wen maray, kunana mapan kano makikapay. Ngam dismaya daw, gapo iti nakita na aplato ni Kwarawg. Apay kano, Maray? Gapo kano takasla saan ana inawan ana imbag dagiti plato ni Kwarawg. Kan natipitipingan kano dagiti baso na. Imbaga na dayta, Maray. Ang kasla imposible. Ha? Wen gaputan na center ni Kwarog kadagiti gamit na. Mapanak mo't ijebalay na. Kat nalinis mo't dagiti plato na. Ay na, ay no kasta, nagaramid man ni Marituyang iti istorya. Ay, nalabit akasta, Marikwanang. Amumatan ni Marituyang, nalaeng nga agparbo no daduma. Kumatak man iti kapay, gatas ken asukar, kagawad kuanang. Ay katwan Kwarawg. Nayunak ti katangag. Kanayon mo't ni nanatuyang iji balay, kay kayat na ti agkapi jay. Ay kanayon iji balay maw. Una na, kaslay di na minsan, napan nagkapay kan nangan iji balay kaw. Nay. Kano is istoryaan na kanyak adismayado kano iji plataw. Ha? Ta saan ana inawan, iso saan anangan. Anya saan nangan, ket no inibus na jay sida, dadakkel ti subo na, Ha? nakamano ata sa iti kapi. Ay, anyan ni Marituyang. Mangibabain mo't day tanan na tuyang. Saan lang nga na mapmapan iti balay kaw, no kastamot lang ti bagbagana. Heh, sabali talaga ti ugali na. Ay, rumwara manon pa daw. Apa naman ay, Secret! na, may pasikrit-sikrit ka pang nalalaman. Of course! Amok mo lang ano ibagak ti papanak at damanon maibagam. Ay talaga nga adda, numapan ka lang makipangan ti aramiday. Ay agtal na kasi ka ba daw? Di ka mang dadaul ital daw. Ay agbaliw ka man tuyang. Sana nasaya day nga ugalay. Dahito lang magikakaruba mo ti aramiday. Awan bibiyang mau. Numapal ka, makikaaruba ka mag. Ah, Day talati solusyon na day taba dong. Nangan kayo lang, nanatuyang. Di kayo babain. Ayun ako araw. Ang kurang ti asin day to'y masida. Sakto lang, mo't para kanyak. Kurang ko araw. Kasla saan amaramanan anaimbag. Adumat kit di ti asin ko Nayunan nyo latan. Ayan ayat ti asin mau. Anday tama na, Day to'y nakagarapaw. Una na. Na, kasla mo di mo inugugasan day to'y garapon mo kwaraw. Inugasak mo't, Ala, nayuna amang nga rod ti asin day to'y masida. Tanay, talaga nga awan ramraman na. Talaga nagagat ka nga ag house to house kada agsapa, Maray. Ayun na maray, pambarak nga umay mangkita kada kayo akakaarubak. Ay katwen agyaman kami, gapo ta si kati umay. Ayun amaray, kasla exercise kumuten ati agbag na pagna. Wen, Maray. Ala, agkapi ka nga rudan. Ayun maray, uray di mo ibaga, agkapiak ka talaga. Ay katwen ipapabalay mon. Ngamnay, aguray ka. Kasla saan anatimplaan na imbag da ito kapim. Jak maramanan ti kapi na. Kan kurang ti asukar na. Ha, Hay! Talaga sa bali maray. Saan ang maramanan ti kapi na? Apay, binaliwam ka dahin ti panagtimplam iti kapay. ne. Saan mat Marituyang? Ang dayta kapi siguro Amagando sa bali a variety. Iso sa bali tiraman na. Nangan kan ba daw? Why, nalpasa ka. Alangan nga urayan ka pailaan, kaya di mo intugot ti kaldiraw, kay naklaw. Na, Isumay,
Ay, naggapuak di ta karuba. Awan mo't si dada. Anya ko matibibiyang mau. Uray data. Kit awan mo masid si data. Takasanaw, imbis na tumulong kay Ije Bangkag, tapno agmulat Kit adda ilakaw, tapno makagatang tamit itinaima sa sidahin. Saan may taday tamapan makikakaruba ti amaw. Agsermon ka man ako nakaw. Ay, sana nga agsardang amang sersermon king ka. Gaputa saan ka nga agsarsardang agar aramid iti pang sermona king ka. Anya mo ito ni nanatuyang? Makapangumati aramid na ang kail. Ay, bakit ba? Kasanaw, nakauyaw, kan managdilaw, kat isulang arudin ti makipangpangan. Apay ka day, kwarog. Napanitag sapay di balay ko ni nanatuyang. Kung nakamangan, kat husto matanangan, hanggang kunanak iti nakaslasan anainawan anaimbag dagiti planta. Unantay, kan may sa, kurang kanu titimpla di masida, saan amaraman ng timas na. Ay, baybay amon ni nanam atuyang, kwarog. Talaga akas jay, ti ugali na. Tauray dito'y matlaan. No umay dito'y balay, tila madildilaw na. Ay, mababay nakitiaramid ni tuyang ko pare. Apay aya. Ngay nga rod kinalaing na makikaruba. Tidagas na, nakauyaw pa iti makan. Ay, un nga ron. Ay, numapan ije balay. Uno ije balay ni Kwarog. Ay na. Kanayon na nga ibaga anak ka lang si ti plato kon baso. Ay, No saan anak ka lang si ti baso kon plato. Awan ka no ramraman ti masida. Numot kape. Saan ka numot nagtimbang ti timpla na. ay kababain pare. Kasladyak kabailan na denggay na kiti bagbaga na kiti kaaruba nga aramid na. Ang malbay amo pare. Saan na pala ita amu maon. Kan amu dagiti kaaruba ti ugali na. Makamumutin mangawat dagiti kakaruba iti ugali na. Di yung amin pagkapkap yun da dya marituyang. Nay, apay manan aya. Kasano kat makaumat ti ugali na. Mangan kan agkapi. Dilawon na mo amin akanin na. Agasam ta nalangsi ka no ti plataw. Awan ramraman ti makan. Apay nga ron nga ado ti kanin na. Dadakkel pa ti subo na. Agsasaro no pa'y. Kasla pa'y mapugsat ti angis na. Oh! Hay, narigat mo't nubagaan asaan nga agkap-kape no umay ditoy. Sana balay, taam mumutan ti ugali na. Iso di mulatan ni kaskaso. Kurang ti asin da ito'y si daam kwarog. Kastaya na. Wan. Aw, at iti asain. 5 kilo amin day ta. Aguma ka nga agasain. Ha? Ang mga nuawan ti asin nyo iti balayaw. Uray mga lakapay. Kan adda pa'y dishwashing soup ko dita. Inawan nyo day ta pagplatuan niya o ta mga nunalangsay. Ha? Kano sana na imas ti lutaw. Ado ti istak ko dita asidaan. Agluto kayo latan, ta aguma kayo amangan. Mala, panawan kayo pay. Tainak pa itarimaan ti tricycle ka. Ako raw. Ay, agawid akaw. At dagayam naskan nga aramid kitay balay may. Ay, nasakit tinakam ko iti dayja kwaraw. Apayay, kalpasan na pang ka nakipangpangan na balay na. Kastamit tayo ti bagbagan. Kasano, pinasangwan nakit din iti adu nga asing. Ha, apay, baka akaya tapno kas jay taramidon na. Ay da, daytan ti pagnakmam tuyang. Gaputa inaramid na dayta, tapno kuna nang agnakam ka. Tunggal adda pa na mapakipanganan. Kanayon mo nga ibaga, kurang ti asin na. Ah, Katwin, mate, isungag nakam kaitan. No adda ti pakipanganam, uray panagraman mo kit kurang, aguli magkalatan. Gaputa makipangpangan ka lang. Isu ati nasayat, liklikam gaminan, ti agsursor iti balay ti karuba. ha? San mo abagay ti makikaruba? Gaputa kasta kamot laing, managdilaw. Ay na natuyang.
Numapan ka makipangan iti kaarupam, di mon uyawan dagiti makan, gaputa makipangpangan ka na. Ala si Gani, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.